ma yaf'alu moal nurunkeun Allah, moal ngresahkeun Allah, moal nyiksa Allah. Ka penduduk dunia di mana ada pun kau mau berilmu bertakwa, moal ti menang ingkar. Ngan dengan catatan in syakartum wa amantum, dengan catatan syukur karena nikmat Allah jeung iman ka Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah bohong. Moal. Kata Allah mayak alu mual. Maka gua makna haji ayat. Iya ayat dicatatkan Imam Nawawi pangkat beliau menjadi. Wah, beliau tidak sembarangan tetap mau tafsir. Ada aturan mainnya, guys. Cuma sembarangan. Ada guys. Nafsiran Quran. Cuma sakawaya Quran. Imam Nawawi pangkat menjadi tetap nana kemalaman tafsir. Dari mana? Ini mau ambil dama. Mau nurunkeun Allah. Kok kunaon sareng Allah mau nurunkeun? Kok banyak ini musibah? Tahun 2004 juga ambil angkat Mekah ke Aceh ke tsunami. Pangandaran Gunung Merapi di Jogja Kabupaten Porong situ Gintung jebol ngayakeun ratusan nyawa. Geus gempa bumi badai teh angin 2 tahun yang lalu. Tatangna Kabupaten Kurang Cianjur gempa. Ambles. Seueur rusak seueur. Musibah. Kata Allah mah kok nan banyak. Oh mungkinlah di eta daerah lo pada bersyukur kan nikmat Allah iman ka Allah Subhanahu wa taala. Peringatan jauh, wae mah adab, wae mah peringatan. Coba seueur anu korban, pesantren hancur, masjid hancur, lain tempat maksiat. Kok kenapa banyak yang rusak? Iya mesti godobna Allah turun, dipandang dulu. Jadi musibah mah kayak damai. Juga ini datang cai dengan angin gempa, ya mah masih kiat mundur, main kuat bisa. Sikat terus. Santri seueur pun uang tiga sos santri seueur pada tempat maksiat. Kok kenapa? Mantap, ulah sok babi buta, ulah paribasa paran aing, awak aing, dunia aing, imah aing, dangdut aing, tapi tetap geus datang musibah teu ka aing unggul. Sararea wah. Ulah melotot. Laras ya? Laras ya? Imah aing, dunia aing, dangdut no aing, dunia no aing, mabok aing, iya. Silakan kumaha aing, tapi datang musibah teu ka aing unggul ka sararea. Betul.